Habari za asubuhi saa hizi. Mimi naona sasa jamaa wanaanza jitukuza mbaya na wanaanza jionesha vitu vinavyowezekana. Nanga aliitisha banotable bote Goma na kuambia ke president wa zamani Joseph Kabila atakuwa deja pale na anakia tembelea pale, anakia wasalimia. Kitu kinachekeshaga sana. Sasa nikiwasalimia komki ni nani? Ni president wapo ndio kiwasalimia. Malgré kila kitu kivyo nafanya, lakini bako na heshimiana. Anayosema anakia wasalimia mkadre gani? Wakati ye Joseph Kabila alikatalaga ile vitu Nairobi, akasema ye vile vitu havimuoni na havikuagi muebyo na haviyugi biko natembea, lakini leo anasema anakia wasalimia kome nani? Na alikatalaga. Piko mabitu vimoja venye tuko nafanya tunashindwa kujielewa. Tunaamua tu kufanya vitu wajua wanafanyaka, ama tunaamua kufanya vitu tunajisikia kuvifanya. Iko sawa vile gisi Senko ilikuwa ishavuma hapa na luyalo ya kusema venye viwezekana. Saizi mimi nashukuru sana Vatican inatumana letre kwa Fulgence Mteba kumwambia ke venye iko nafanya haviko vya Kikristo tena ama yako vya Kikatoliki tena, anaanza fanya venye peke anajisikia sasa sai. Na kupewa malaana, anapewa laana ile kwa juu ya probleme ile, anajiingiza sana mu vitu vya siasa kuliko kufanya kazi ya Mungu. Anaanza kupotesha imani za Wakristo. Na ni kweli ukiangalia mzuri Bakristo wao mtaingia mu vitu vya siasa. Manake siasa mwe mnaiuza mwe wa Kristo, ama siasa nyo napasha bashirikisha mwe wa Kristo, na mwe kazi yenu ni kuomba tu Mungu kwa wale wenye batatawaziwa kome ba chef. Ni mambo vitu wenda nabadilika na diplomasi. Diplomasi kwa badilisha bima bimoya. Juu saizi maletre zinaanza toka Vatican mawapi. Sisi peke tunayua kama Rome ndio fasi ya kwanza kwenye wakisema na wanasema. Tunaanza kwenye ule baba wa imani iko akisema na anasema, Shokulu akisema na anasema. Inafikia mpaka kutosha inalanse na moko kwa Kagame. J'espère que Mungu akisaidia tunapasha tuangalie tufunge tuikale chini kwa maombi, tuombe juu kuangalia kisipe yetu inapasha kuwa bien, inapasha enda fasi ya mzuri. Sio tunakuwa nikala tu kwa dozi, tunaikala tu kwa maligala, hapana. Faut tuanze omba kwa juu tuangalie kisipe yetu tutakuwa nenda mzuri. M23 ilipigiwa Katongo makali sana jana. Walikuwa arrêté na FARDC na wazalendo. Na wewe mtasema kila siku Katongo. Ewa watoka Katongo. Batenda wapi? Sisi tunavizua watoke Katongo. Tuko vizua wabaki pale pale. Baba pigie pale pale. Baendelee kuwaziulia pale pale. Baki watosha pale Katongo, maana kuwatosha wanawatosha na Uvira direct, wote wanapita watosha pale Uvira. Mifozo wamalizie pale Katongo. Na usapa denyama nilisema ki piko watu baadhi ya watu walipoteaga hapa kwenye M23 inatoka Makobola ya kwanza. Piko watu baadhi walipoteaga, na parmi mwa wale watu walipoteaga kapita wa pale Makobola ya kwanza, na pakapotea president de jeune walipotea, nazo mingi wanamjua huyu president de jeune wa pale Makobola, ni president wa vijana pale Makobola. Alipotea mu hali yenye watu wote bayayua. Alipotea juu mpaka saa hii haijulikani yuko wapi, na kapita na president de jeune. Tusisoli kama Makobola ya pili nako walibata na kapita, me pakapita siku kitu kia siku 3 siku 2 bakamuleta. Ni hali ya kuendelea kuombeana juu tuko na hiyo banduke tuko naenda wapi. Asante.